در نصابی غمگی جان یا کار موارد راستے تاکہ مردم میں میڈیکل شعبہ چلاوا دیکھتے شوق دیکھ چیز صوت بشگے گانا جنگے. جی جی بالکل. میڈیکل علاوہ جو اس کہ میں شوق مطلب لوگ اندر جیسے کہ ماں بعض زیادہ ماں مصروف بو یک چکندرا اور ہوا کارج کا مارکی ٹائم دیا گئی پیچھے کہ وہاں یا پہی مردم کوشاں کھنگائیں اور ہمیں جو اس کی ایفرٹس کھنگائیں زندگی اندر میرے کے چیلنج کا سامنا کھنگائیں کہ ہوا جو اس کے مقام حاصل بھی سے اور ہوا کی مار ملی ہمارے اندر مار کار پر ٹائم نہ ملی ماں گندو کہ بالکل وقت نے بالکل ٹائمنگ جو اس کی صحیح نے لوگوں والے نے یہ شکایت بھی کہ شاہ جو اس کی بالکل ٹائم نہ دیے لیکن ہوا کل چیز میں جند سے غرض کہ مار گندو مارتی ٹائم شو مینیج کرنا گئی مارشو جو اس کی کسی ٹائمنگ مطلب سی کارج کر دے گئی تو اگر کہ ہمارا کمرو ٹائم سارا تو ملی بکوش کرنا کہ بسیچ کا ہوا ٹائم جو اس کی دیا مسار جو اس جو میری خواہشیں جیسے میرا ناول پڑھا باز وشے میں ایک مزہ ہے جو اس کی ہابی ہمیشہ کے میں فری ٹائم میں ناولز پڑھا تو ہمیں چیز مطلب انسان بلا کار مشموشی ہمیشہ بیٹھو کو یاد کرے کہ ہر چیز کی زندگی اندر کرنا کار سری سریر کرنے اگر کہ ماں کار ہی مطلب ڈیمیج کرو معافی شوقاں ختم کرو ماں جو اس کے سار بالکل گیر میں آ رہا ہوں تو ہمیں تو میں زندگی میں چل رہی کار تھرک سے زندگی سار مردم مصروف ہے کار لیکن سار اور سی جو میں لوگ اندر ایکٹیویٹیز جو میں جو اس کی فری ٹائم اندر بازی ایک چیز کروں جو میں ہابی ہے وہاں یہ جو اس کی ہمیشہ کریں اور میں ہمیشہ کے میں ناولز پڑھا اور میں جو اس کی سی وہاں ٹائم باز جو اسپینڈ کرنا سی پہ جیا اور سی جو اس کی کتابوں پہ جیا کہ میرا جو اس کی مزید وہاں جا پرسکون مبا اور میرا خوشی محسوس بھی کہ ماں کمرو سی کار جو اس کے میرا کہ ٹائم ملتا میں کہ وہاں مطلب ذمہ داری ایک مزائے انسان کا ایک کار ہے وہاں یہ کمرو ٹائم جو اس کی سی سکون آپ اور سی جو اس کی ریلیکسیشن آپ انسان تھا دا جی شردارہ ممتاز حسین محمد ارز لگاری احسان علی بکٹی رئیس نثار احمد چانڈیو رئیس مدثر خان چانڈیو محمد حفیظ الرحمان حبیب ملک خلیل ملک علی رحمان شدرسانی منت کے شمارنگی بولانا ہوتے حیال دیرن دشان کو تکا مجلس توصیب و سطح کو تک شہزاد صاحب دور زمانہ بدل پاؤں پرچہ ریڈیو بھی ایک بلائیں تاریخی ریڈیو آڈوی دنیا مزنی کاری کو تک یا ولی پلیٹ فارم ہوتا کوئٹہ و صحابہ بلوچستان صحابہ تو ابھی وہ پی ٹی وی پتہ اب تک چار اسٹارٹ ہوتا ہے یہ وہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے زبان بلوچی براوی پشتو زبان و ادب لٹریچر برے گا بلوچی پتہ الیکٹرانک میڈیا ہاتھ پتہ نو سوشل میڈیا ہیں کیا یہ اثر زیادہ ہے تو ریڈیو ہم سوشل میڈیا میں رنگ بولا ہم فیس بک کا چلا گیا تو اسی جانب بھی کہ ریڈیو آواز اچھے بات سوشل میڈیا ہے اثر انداز ہوتا ہوتی مجلس صاحب دنیا ہا سوشل میڈیا تھرو اثر کرے تو مروچی سوشل میڈیا دورہ یا انٹرنیٹ و سوشل دورہ ہوتی زبان ہوتی ثقافت ہوتی علاقہ اگر تو دنیا پیش بدارے چچو آسودگی چچو سہولت کہ یوٹیوب چینل کا سے پچکا ویڈیو درش میں جوٹ کر شارٹ ویڈیو تو ہر دنیا مردم کو کنیکٹ منکا کو فیس بک بھی ٹک ٹاک بھی واٹس ایپ بھی تو یہ دورہ کارکنہ چچو آسان ہوتا سوشل میڈیا ایک استے من میں گوشاں کہ سوشل میڈیا ایک استے ٹوٹلی مخلوق کے دستہ ہے موبائل منی دستہ استے من سوشل میڈیا ماں کستے وہاں وط میڈیا میں کستے ویورز منی آڈینس ماں وط کستے وتی آڈینسا پٹا مثال ڈاکٹر کستے یک وتی ویلاگا شروع کر ہمیں خاص کر زال بولا نے خاطر کہ اور اما زال بولا کہ آ ٹائم آپ آئیے دستہ یا آئیے برا سے دستہ موبائل استے اگر آئیے موبائل نے استے تو ضرور آ چیز نہ چیز اچھا رہی ایشا وتی آڈینس سے ماں ایک اول کار ماں وتی اگر ویلاگ کنا ماں کستے پولیٹیشن کستے منی چیستے آڈینس استے عام مخلوق استے ماں ہائی لائٹ کنا کہ مخلوق کے کستے اے وقتا کستے مسائل چے پرابلمز استے کلاتے چے استے لسویلائے چے استے چمنہ چے استے منی وتی آڈینس استے اور اے یک مائے گوشگا کو مخلوق کا امپاور کنگا با اختیار کنگا کستے اور اے نیستے کہ کس سے کمالے اے وقت نیٹ کمالے ایک سائنس سے کمالے ماں ایک مثال ہے پوچھا کہ پیشہ کستے قرآن پڑھے گے واسطے کستے تو کستے مولوی صاحب بات کا مولوی صاحب تے لوگ آیا تو چکا کستے دیم دے مسیحا کیا ضرورت نہیں استے وط کستے اکا چینل استے اکا مچے استے تو وط کستے آرہ کستے چیکنے اور وط کستے ٹیچر انگریزی استے انگریزی ایک پیشہ کستے کوچنگ سینٹر چیت مرچی کستے تو وط کستے نیٹا رویت مختلف ویب سائٹس استے طرح کستے یک لینگویج فارسی ٹرکش چائنیز
इंटरनेशनल लैंग्वेजेस लोकल लैंग्वेजेस मिसाल माँ बलोचा मनी एक इंटरेस्ट माँ किस्ते सराइकिया किस्ते माँ रवा एल कनगा वास्ता या माँ किस्ते पंजाबी या सिंधी एल कनगा वास्ते पश्तो एल कनगा वास्ते या नॉन बलोची स्पीकर किस्ते और किस्ते बिरावी सिक्का वास्ते या बलोची तो आ किस्ते बाज आसान है ये पदा तो दोमी शौरी के एक कच्चे असते कि यक एम के अस्ते पदा यक शौर दिया गया वरना आना कि तो वरना के अस्ते यक पोल जोड़ भी गए सड़क जोड़ भी गए इंतहाई करप्शन का किस्ते भी गए और अंचो के मादीस तक एक हफ्ता है पेशा गाड़ी है चाबी अगो किस्ते आ रोड आ किस्ते चौकनगा रोड किस्ते बिल्कुल आइए किस्ते चेबिएगा लेयर फर्स्ट लेयर किस्ते मचेबेगा तो ये हाईलाइट करनेगा हुक्मराने वास्ता मर्ची डोनाल्ड ट्रंप हम किस्ते होती वेबसाइट इस्तेमाल कर मैं वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो पॉलिटिशियंस गोमन कनेक्ट मारा किस्ते एक वेबसाइट सरा किस्ते या एक प्लेटफॉर्म सरा किस्ते मारा एड्रेस करना और तो ये बात ज्यादा है लेकिन यक गपस्ते जिम्मेदारी को एदा जिम्मेदारी नेस्ते फॉर्मल मीडिया किस्ते जिम्मेदारी अस्ते और माँ अकाउंटेबल ना माँ जवाब दिया एदा किस्ते मनी दस्तार चीज अस्ते माँ कस से खिलाफ हर चीज बिकना और पता लेकिन बाज द्रोगे फेक न्यूज़ा इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन मनी ख्याल करना कभी कानून अस्ते कस्से खिलाफ आचे आर रोतो तो वती कानूना किस्ते बायत किस्ते तो जर्नलिस्ट आने इन खिलाफ जर्नलिस्ट कभी किस्ते इच वड़ा किस्ते आ द्रोग न बंदी परचे क्या रहा मालूम है मर्ची मा द्रोग बंदा बांधा किस्ते मार हमेशा सेक्रेटरी कारखाना को तो माशरे वास्ता तो जागत वास्ता तो महल्ले से वास्ता तो आ महल्लों का छेवड़े दसबंदी करे यकती रिक्वेस्ट ची मुझे करो जी माँ हमें मैसेज दिया हर मर्दबा हर नौजवान मतलब बच्चे की नौजवान जो कि मैं माशरा अंदर एक मज़ा है जो कि रोल प्ले किया अगे मतलब से ज़िंदगी अंदर असार जो कि ची एकटा है ना पा एक मकाम है दिया पा हमारे नौजवान जो सकना मैं माशरा तरक्की हमेशा अंदर है कि एक वक्त का जो किसी मतलब हमारा तरक्की की मार मिला गए हमारे बाजी मर्दमन टोकर निचका वहाँ जो की गार कनो हमें बिल्कुल न करें बच्चे कि माशरा मर्दमानी कर दे मर्दम जो कि हमें असूल यहाँ नहीं कि वहाँ मैं कामयाबी अब हमारे मुसुक का कारा और हमारे जो कि मेरे टोका करना कि मैं दिल ख़राब भी और मातर जो कि बिल्कुल कि मामा मर्दम ठह हो मातर टाहे नो हमेशा जो कि सीच का यकीन करें सीजात का यकीन मार पा कुल्ला सरी अगर कि मार सीच का यकीन भी समाज जिंदगी हर चीज सकनो तो हमें सोचा जो कि सरी सरी दारी थी अंदर बाजवान यकीन कॉन्फिडेंस करियर काउंसलिंग अवाल हा कि मालूम कहां बड़े टैलेंट तो सलाहियत दिमाग की भी शायद साहब गुरसरा मुख्तसर तो लस मरतबा चीती दसबंदी भी मजबूत हो रहा जी माना में सोशल मीडिया सरा ज़रूर किस्ते नौजवान